sampai sama lu padangnya. Aduh. Sing ada lungan kan dari sampi numadi. Kadang ada ngaliang maman. Saya ada ngarotang. Cara peka kini. Malah cucu abes sih. Kena diorain. Bengkung. Cici kan aja nih lakunya cerit gitu. Borain sampai yang lah maman. Tetap melali. Tawang lah pekak raya kini. Duh. Sip dari nak dua. Dikali lahir pada si pekak itu. Si megantungnya. Kak. Ada apa nih Dedon? Nak peka mangama sampi. Oh, sing begantung peka. Peka anak sing begantung, Dot. Peka anak mangama sampi usan. Peka be umat asam lambunge. Ulian sampi nih pedalam sing amah ngelah cucu. Jika dan lakune. Usan anak nagih ngidepis 2010 ke bang, nang sengaja. Kadang lakune borain. Ini berkelebihan ngemang. Hari tanggal lu sampai nih. Gede gatin nah nih. Cek. Kalau baru ke badan nih. Ngedogan dan mesti padang. Peka. Nunda zaman ini maluan. Aman ngoreng cucu caranya teknologi kak. Nyanan peka ngeraos tuh aneh becik-becik aneh seken orang kini contohnya. Ari tang sampine aji arit bang ama sampine apa moko mese lakar yen bemoko mese lakar cucune nyuang gitu kak peka pas sampai tuh yang hari tang je cucune ngerti kak teknologi kan nawang teknologi dud peka anak nawang ngorain cucune ngarit dan bang ya upah ada beli yang es yang teknologi peka sih nawang man busan Dedot teke man nepo cucun pekaki man nepo. Mana nepo cucu pekaki kak? Anak ngelau mah cucu pekaki sini jumai ngoyo kak. Oh jumah ya. Au kak. Nah men kitu ada pekak mulih jani. Pas ngalan pedang. Enggak kak nana namanya atuh kak. Mai sudah sali kawan ya nan. Ben pekak buyu-buyu ya nih. Nih aduh tungked deh kak, tungked deh kak. Aduh dan malu dan aduh asam urat pekak ikumat. Aduh. Mama kengke cara kak? Aduh, gandong. Gandong? Mana kak? Aduh. Ya. Aduh, makasih dong. Aduh. Aduh, kak, adik pagi kak. Aduh, ya tawang kene cai kawan cucu dah. Aduh, Pak. Aduh. Bro, mana Kak gimana? Aduh. Lu apa cecet kok. Loh. Ini kain zaman tuh. Sama baju. Weh, Dot. Apa sih kayak gitu? Mana sih? Main. Kok ini tuh? Main. Bisa aku enggak sih. Jangan sih, main. Enggak. Apa dia ada deh? Kenapa jadi pelapis dengan ada kolej manok ini? Sih ingat mati pal jadi. Apa sih kalian bisa gimana kan? Adi sing ngebaju kene dok, nyonyo pesu lebih det. Saya amun tuh be, bang nasi, bang kopi, kanti kene gedean basang cai ini, awaknya ane berat, yang memang cai nama. Nong kene sifat cai ini di duran nong kene. Kalian pesu, kagetan cai pesu lagi jumano kene. Apa sih kalian ke jumano kene? Sing ngerti. Anak pernah nong kene nak di diana juman, ujang sih ke jumano pernah nong kene. Kini ada yang lah timpal, ada nambah sing lah timpal, oke Dot?
Apa masalah ini deh? Apa masalah di beban? Mencari pesu kene pulau pidat kene. Dan ada peka kene cuma kan sing masalah peka sing ada. Yang ada peka kene sing masalah oke sing cemburu. Can purnano kene ada di jumaan kalian kan. Ciuling cerai ini metimpal aja oke dot. Uling cerai kaya bareng, pules bareng, melalung bareng. Jadi di kene sifat sini gede-gede nah. Ki sing mendalam timpal sih arjine no kita timpal sini no mang. Gejak pendidikan ngangguang kita ancane merawak sing ada. Yang ngalah ci metlap pujuman. Ci demen dak purnano kene. Amun demen alian ada kenan be. Kenan pisagane itu gitu. Jegek kunano kene. Mak nak luar nak mulai jegek dot. Sisi kunano kene nak kunano pesana dua dari jegekan dot. Dia di nicing itu ingetang be. Awak kene nak uling ceri ajak cai medar bareng be. Memen bapak nawak kene kan dileget ngeliang gegayan. Cai bani pada bang ide. Jadi hajine nak awak dot. Tadi timpal cai. Sing ngerti oke deh sing ngerti. Apanya sih nana sing ngerti? Mari ketaruh kene sing ngerti gitu. Dia benengan sing ketaruh suwer-suwer ci mulai. Menggedi uling ngomah kene suwer-suwer. Dong kene cara cini metimpal ja oke. Mendap-mendap cai kejumaan awak kene merawak sing aduk. Metki. Malah muciwanan jani san sepalan san men. Nah, ujang nih. Acting deh acting. Acting apa? Kan awak kene di mana sih kita ngomong acting. Dan udah macam nah, oke nak ada begedek pas awak kene nih. Meneh bisa kurangin. Beli so dek ngaritang lu kambingnya pas anju nih. Dong apa gak ini nih semut-semut itik. Kata kicu busan. Anju. Lanjut. Aku mari diteke. Wes apa kok nih? Nah, apa tadi? Ya ada leno. Lah kurunan makanya langsung semut mali. Dot. Kenapa sih? Kenapa? Malah acting ini oh. Acting ke ini luar biasa deh. Nih di bekaki busan kegandong gitu nak batesnya sakit tangan. Itu di kamar gede ini kejang. Pas wong purnane pele itu di beten mejane oleh meja makan oleh nah munturnya dia lah oke karbulan lu Dan Beli susu kambing busan beli lu susuknya ben 2000 kangon beli permen nangon maturan terharapan